Kumba ngis ngau menin komen para Yesus Kristus Yesus kwa ingi bangin ngej u ngan pediang u kenang ba undu belak ban pen im ya u yang iwe kata kejungwan blai u lepa ya u bon wan sene pertai ban pen benar ku berbah kenang ba ki berbarok kin ngej u kenang ba kumba ong Yesus weiru un om jano kejit muju kalau kata ba weiru mensip menom jano bar in yo bar pen imi iwe nomar iwe nangi ilang bakordor te namar kata kedai ngi bangin tip ya Yesu mano de Yesu de Mesaya de betabal pha do blai bawan sin pertai ndai ke jing kalong lada ngim tip ya Yesu ngim tip dikenal Yesu de ki bru ke bai mentakas ni ki tharai Yesu de ki perkat ba ki tip ya ki ngitip nadang syadong ya ne bru pat ngitip barok na uwan kumno ki perkat bo tip nadang syadong de kim tip ya Yesu de na kata kedau ki sabaklah ya Yesu ki bru ke jempule benengkong ya sengau ki tharai ba ki tip ya utu profet nadang syadong karkom leat jung karkom im jung karom keren jung o ba ude kwam o hana kwam bo blai de kupaju ya ngin ya pensitom ben ngile ben sapek de shisha nam de shisha kim tip tikena ya kata jenglang bersisa jeng to prophet ndrai ki ong karkom la ju karkom im ju ka perna kata jeng ita yangin pensitam kitharai ba kitip na dong syadong tu prophet wong no wadla kede ong kumta tip syai ba ki bakla sibun kede ki bru ba ong jusur menta ong ngitip barok na uwan ngitip mei pajung idahane Joseph ke Maria hato om de Joseph ke pajung hato om de ke Maria mi jung hato ki bahi ngasam jung kim der kine ngitip kita rai bangitip na dong syadong tu jusu wang pi tu yanga ba pi tip nang nongawan rai ngat ngelawan na ublai pi tip de na kata kadau ki bru ki sayok da ki we pat jusu kita rai bu jusu lang kumta bar ki simhi ba jusu lang kumta de na kata dau hak pertengi bun jat ki jusu ki don nam takiwei ujisu ubat to jisu bathyang tam pertai jisu bathyang bam judan ke jing jenjar bam judan ke jing syasitam ken dia ru ya keding penar ken pediang hire nor balai ujisu de bathyang te tang ha ke jing kemen tang ha ke jing suk hang ta ujisu ya ujisu badan keding pena ya to jisu bang but nadin jonga ba ala ding pena bad but nadin jonga ya ta ken pediang markim sengetuk kis kutuk bakla Yesu ki perkat ba Yesu tang ka jing su jikemen re Yesu wang lada pila ban long nang bujunga ba leng pena bad but na dunjunga don Yesu baklam kadeng pena don Yesu tang jing sngabha habapang bisitam lane don kita ki bro ki ba chen Yesu tang ka papang ka sitam habapang ha sitam ki ken mau blai lam da kumta mjuken mau hire tegis ngetuk bakla Yesu bun jat Yesu ngim ong retang Yesu we arre hala jiksam ki perkat bo Yesu dai kumne kita nget hi sisau dai kumta bat na kumta ka tin jung blek yang kisabak klasibun te yangi hakne kasngi Yesu kwa okar werengi ban wat yo Yesu bisisha pitip sishan Yesu wan nang no wan udai masaya wat kini kenang Jerusalem warkin kenang Jerusalem kiba langit banget Yesu kidang artatin kiong ndawan utau Mesaya hato umpen makida kiba kisin kiba kampalaban ya jong une kimpat tikena ke jenget jengki wala kilangit kimpada scam lesi da wan so we pat baya per kila banget dena kata da polos uang ini ngilapan benaya pi ke Yesu bang ada kubar babha uang kita Kristen ke situ ju LSP la da don we pat bapen benar da we pat Yesu ya utar bapen pediang ngidon tang we Yesu kunjung belai belapa da belai belwan hane pertai kum ulawan syak yap syak peniap bar ubalam ipat nakam tajungi uba ichi syaingi om da we pat Yesu le seteng ngidon da we pat Yesu jeng kejengmen, Yesu jeng sengabha, Yesu kejeng pang, Yesu kejeng jenjar, Yesu tang habahok, rei teng
ngi kentat no yo Yesu namar balai ngi perkat Yesu udai berlangkum mangi kumbangi perkat kum ta udai Yesu udai banlang ngi lek yo blai perlang blai kat kum kejengkwa jengi blai ubah ko nguk yangi lek kum ta habapang lek kum ta basitam lek kum ta pin ai kata-kata Yesu blai ubah ngi lak ban sudawa bet kata kejeng perlang jengi blai mereka jengkot ke gospel mentakasni kelong ha kena ke Portland ha banginang persyang berkamjan cucu belai ngideban wat ujisu ba kumno ujisu yo jisu basisha ujisu kumbala tho haka gospel ujisu balai labda ke apostol ya bala tho ka gospel ujisu jo ke bible uba nado basdang hado bakut ke keren chipang jung Tua Jisu bersisha dan terdang ngide benang wat lada kengilak kum sengetuk baklai Jisu kedai banyangi ban berat nak ya to ajat Jisu tuk baklai jungi oblai Jisu tuk baklai Jisu bagi tarai ulang kumta lada umde sisha kaporingi berperkut ya keperkat perdan jungi kerkom syam jungi Jisu retang kawai lada ngikwa banti bersisha Jisu te ngidai ban ya jan barak baru has ndak jungi Jisu langkum uyu anis ubala dem bela kakli akashram Jisu ubaya sngeu ya kadonut ke batid jong Jisu kumta unut badaong hakiwei ya une Jisu ubang la imlang ila bamlang kebelang yajlang ya une Jisu ngayang saki bat ya une ngaya tu api berkasaki jonga kalang basisha berutip sisha Jisu deyu mur ya jan batu la yajlang batu la imrakat batu te yangiru kane jingkot mentakasngi ngelang belengkum ku anis bangtip ya kadonut jong Jisu kejengtip jeng ngin jan ngin sendah kum tang setip ya Jisu basisha ba wan hap deng jungi lem da kum ta ngin sapelong Jisu we pat Jisu omu Jisu badai sisha kum ba odai banlang kum ba Jisu balawan pertai long kum kin kinong Jerusalem ki baong ya ono berupat ngitip barok na iwan rei kim tip ki bakla sibun yo alese ngkejeng yo alese mangi ki bakla yo lese ngi bakla ba ngatip Jisu yo lese ngabakla te kane ka khot yang jim tasngi to ngi nang penjelu susu kajing yadai jing iba Jisu nginam jan susu Jisu ya kamtam hakadonut bakhutam Jisu kabadab da jing snai hangtang satip ngasem Jisu basisha ublongkum bareng sa imat ya ngsa imrakat bat bareng sadap da kajing kemen jung te ai ba ku kharis bakut ke bangi rakhe ha kene kasni kan yarap yangi banangam jelu ha kejing Jisu bangang jam jelu susu ha kejing TPU kenang ba nginam bakla ha kejing jungi ha kejing mesem jungi ha kejing dai jungi bat Jisu en era Jisu Christ amen.